Ngiyathokoza Idlozi. Idlozi uthunywa ezeke sebenzisa ukhala imibala ukuyihlukanisa. Angithi khona ukubona ukuthi okay, mhlawumbe iphupho isibonakaliso angithi uthi okay lo mbala lo uchaze liphi idlozi. Mhlawumbe liphi ledlozi eliphakeme or liphi ledlozi edinga attention or liphi ledlozi edinga ukugezwa or liphi ledlozi elivezayo elikhulumayo oyithunywa. Angithi asiqale ngezithunywa ke. U-white uthunywa saphezulu. U-blue uthunywa samanzi. U-green uthunywa sentaba or sasehlane angithi size kumanona asebenzisa abanona uphinki angithi size edlozini ke angithi umdawu uyellow, umdiki ured angithi ubrown umakhosi nomnguni namabutho angithi ayibona lonto sesiyabuya ke futhi sakubalosi angithi siyawuthola upeach, siyawuthola ucream white, siyawuthola upurple kubalosi. So iyona ke imbala le egigqame idlozi elihlukanisa ngayo nezithunywa indlela abayihlukanisa ngayo angithi. So uma uphupha uba lembala okuyisibonakaliso angithi so ichaza lelo dlozi lona likhona or lezoyithunywa izona ezikhona angithi kuba khona eminye imbala ke futhi angithi enezekayo angithi mayimixile imbala ukuthi khona lo moya maku red and yellow umdiki nomdawu angithi maku white and blue thunywa saphezulu thunywa samanzi angithi. Kodwa ke futhi imbala ingachaza beyond lokho kodwa le mbala ke isebenze just bayihlukanisa ukuthi okay ubone ukuthi okay ithunywa samanzi lesi or ithunywa sehlathi lesi or ithunywa saphezulu lesi or umdawu umdiki omakhosi omnguni namabutho or angithi abalosi or amanono angithi iyona ke imbala bayisebenzisa egqama kakhulu. Ikhona neminye angithi futhi akusho ichaza lokho kuphela nale mali esikhulume ngayo ingachaza nezinye izinto like u-white angithi uyachaza nokukhanya yabo lonto, ublue uyachaza nokugezwa. Ngiyabonga kakhulu.